čujete puveci. Pa vi ste videli kaj Roberta? Ne vem. Ne, nismo ne, videli. Nismo ga videli. Jaz sem že ful dolgo nisem videl. nisem videl. Ekipa te hoj. Ne vem, ki je. No vidiš, ne? Pač razumeš to, ali... No vidiš, pač pogledaj. Se razumem. Vidiš formula. Torej to Je je... pač na mokuta. Nobeno ne poslušal, to ti hiči, vsi se samo nekaj učite, pa na računalnik. Poglej, Robert bil tu. Kaj ste kaj videli Roberta, zadnja krajca? Samo dečki, jaz sem nekaj čul v njem. Nekaj, da se ne... Robert? Tiko včeraj tu nekaj na... Nemca, Roberta. Ne, ja. Ja, nekaj se je videl, Ne vem. za njega, samo... Kaj ti veš, Ne da znam, bo že... vidim ga, pa ne nič. Ja pa majstore, pa ti mi te hojiš ti. Servus, evo mene. Ja vidim ja, da vidiš. Je valjda, da. Čuješ fajn, ne? Vsi te iščemo, vse posod, nikjer te ni zavijeti. Dobro, pustimo zdaj to samo, da se tu. Glej, kruško si ti prinesel. Ajde.